Manipur Chief Minister chuan mihring tran pui ngai chen na tur zong tu te chu nial thei ni lo ma se ramdang mi te chu dan lawa khodin phal sak thai an ni lo thu soi Myanmar tangin mi sang ruk velin an then om rama tharum thona a thlen nuwa Manipura in hum himna an nei mek ti Chief Minister N Biren Singh chuan pathian ni khana soya ral tlan tam zokin state an thlen thuai arin thu asoi ni Myanmar din mun thalo tak om mek awang hian Manipura mi sang ruk vel an local to a mani mihring puite ngai sakna wangin ai tur le chena tur kan pe mek ani mitam zo kan local arin om thu soi bokani Mr Singh chuan zirtop ni khan in hum himna duwa kan ram chung rondai lu tu tu chu mani mihring puite angpon thata kalo don sona an mamo lo phuruk sak chu kan ti mak mo ania ma se namdang mi te chu state chung lu chila dan lawa khodin phal sak thai an ni lo thu asai proactive security measure rotna siamin khamjong le ukrul ang huna biometric system man dan tur soya Myanmar bulo om behiang biala po hetiang ro man na hi mang turin angena ni Myanmar in dawna thara chhuwa nuwa Myanmar nena kilometer zapakwa thui ramri nei khamjonga hian mi zatam takanin khuarani Myanmar tangin marchak state ten Myanmar tanga lo lu thar an mu bel zel wangin Myanmar junta sipai tele democracy thlop tu poltin kara boina chuak zela Manipur sarkar chuan state puma dan lawa pemlut emo ral tlan emo an omna sa thua sai Manipur district panga Churachandpur Chandel Khamjong Tengnau palle ukrul te hian Myanmar nena international border kilometer zathum somkwa pare ta thui an nei ani Reuters senator landanin Myanmar junta atanga general ta chuan jun thla khan China ram ribula nam sipai chak tak pathum ai o tanen remna zongin in biakna an naya table zau tak puandum manga khule pangpar moi tak tak manga chei chu an thu thuala he hmuna hian boina chinfel dan tur relan tumani arukin nam sipai Three Brotherhood Alliance tia kaute hian Operation 1027 din na tur lungphum an lo phum to a October thla a bai pui thlak na lian tak chu kumsak ni somni pakhata sarkar pai thlak ani nuwa sarkarin thuneina a chan khan junta tan chuan thil hlom ber ani ta ne hun rei tak chung chu bai pui thlak na tur hian kanin buat sei to ani ti in nam sipai pola tel nam le China pol tamna Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA thupuang tu kio nang chuan asoi Reuters chuan he operation chungchang hretu resistance official somni chuwa koma analyst le thil hrachiang tu dang te po a kom bokani mi then khat chuan he in beina hi alakal zel wangin an ming tarlan du lawin an soyane he ro manna hian ama report lo thil te pon puang chuaka indona hmuna brigade in pum kharna din mun chungchang le China in junta laka ado thailo ziate an soi chuaka ne hei hian mithiam then khatin military te chu ati chakhle ni in an soya October thatop lama an nei Operation 1027 hian rampuma nena changa sipai te bai tu pol le pol dang te tan nena athlena ne February sangni somni pakhat khan Nobel laureate Aung San Suu Kyi mipui kai hruai sarkar chu a thutna tanga pai thla ka ni a junta hian sarkar pai thla ka ni nuwa norna hoi hot tu te chu ati topa heta tang che hian mipui lamten hela nam sipai an lo dinga nam sipai then khat nen boina chuangna sa hle thina ne tatma do tia hriat sipai te hian kumsom rukkal ta chung khan Myanmar ram hi kumnga chung zat chu an lo op to a an sipai te hi an suak sual wang le an nun ron ema wang hian an hlau thei le ni sipai te chuan fir fiak nia an ngai pol te bai pui thlak na tur hian ruam man na thatak le malak na khau tak an nei angai thuan sei Three Brotherhood Alliance member pani chuan ral thuam keng pol dang panga nen tangkopin kumsang ni somni pani tirlam khan
brigade zaruk som pakhat chu an din ni in namsipai officer pali chuan Reuters an hrila Myanmar mun sang sang atanga local tong sang sang mangle an nam dan anga thil poimo sang sang nei thin te hian ho ho na thata kan lan tir ani ti in Washington think tank focus US Institute of Peace USIP November thla report chuan atar lang ani he operation hi Beijing aram ria dan bo chian na luar zel wangin junta laka thinrim na punjol chholai ni a hei hian Blizzard Club tu din monasiam ni in analyst pani ta chuan an sei China junta changrol pol poimo tak ram ria nam chi sang sang Chinese military then khat ne na inzom na nget tak nei chuan Myanmar in ram ribula online scam center te akhar thailo awangin a thinrim hle a he a thinrim na hi Southeast Asia rampuma hriangin a lenga ni ti in Reuters chuan atar lang October thleng khan Myanmar marlama compound za chuanga mi sing ni chuang a big takin Chinese te chu dan ni a na thokte an zinga tam tak chu hral chuan ni a internet kaltlengin mi share lote an bum ni in USIP chu dan chuan atar lang ani heng center te hi China tan chuan van tlang ven himna lama har satna lian takatlinga Chinese official te chuan kumin September thla khan Beijing a Myanmar a an thian te hnena ultimate man pe a chu compound te hi ti bawani lo chuan China in atiang tin an meeting chung changa hriat tirna dong tu pakhat chuan a sei tun hnai in baina hian scam center tam takan mana hei wang hian ramdang mi tam tak rotang to chu an zalen theita ni Myanmar junta baka China Ministry of Public Security lampoin thu chua siam turangen na an chang lawa November ni somni pakwa a thua soina junta hroi tu General Mingaung Lang chuan ramribula indone hi hunrei tak atanga lo chuaka ni thua sei sipeita chuan nam sipeita dawdal chu he biala remna le muan na om thainan an tum berani thuan soya hemi nu hian sarkar chuan China in buat sei Three Brotherhood Alliance nena in biakna an naya junta thupuang tu chuan December ni som pakhat khan thubel chian dol jok soilavin thoi takin a soini Beijing chuan hetiang in biakna hi a thlop thu a soya Alliance chuan nimin khan dictatorship ne chu an tum tlat thu a soi bokani Chinese diplomat senior pakhat chuan November thla khan Beijing chu ramdang internal affairs ramdang boina thila a in lo thu a soya ma se Myanmar chu China mi le sa te hum him turin nge na ram ria boruak mon om theina tura thopui turin ngen bokani China Ministry of Foreign Affairs chuan zona changin telecom fraud bei pui thlak na konga Myanmar ne na an thodun na athuk jok thu le campaign hlotling tak ani thu a soi ni rin hel kai mi tam tak China thon kir le an nia China chuan transnational criminal activities cyber scam te chu akai noi ta ne nasa takin ado chhun zom zel dona ram pani te ram ribiala po in rem na le mon na von chhun zom zel tur thu a soi ni Operation 1027 hi Sun State marlama tangin kalpui nia China ram ribula a omani heta hian Three Brotherhood Alliance kai hroi si peite MNDAA tang National Liberation Army le Arakan Army AA te omna sipai outpost za somnga vel an la tian soya thlakhat chungin khopui pangale ram record police mani independence analyst chuan chutiang chhiarpui chu rin tlak ni nan ngaya indona huna nena chanchung changa chiang taka soidu lo junta ta chuan un thren khata an tlom na ta chu an thup tang ani nam sipai te zinga hian chi sang sang brigade zaruk som pakhat an telti MNDAA Q9 chuan a sei he information a hian parallel civil sarkar in a thlop entity te baka Myanmar a Ethnic Armed Force Chakber Pol AAL Bamar People's Liberation Army BPLA Militia Tharzok Anram Chunga Bamar Mipui Tamzok Fighter te an tel thu chu official te chuan nem ngetani January thla a MNDAA nena inzom outlet pakhatin Brigade 611 thalaka posa hian
sipai zatam tak in dona lama chaw tak tak graduation ceremony nei tura pungkho man langa official te chuan marquee watangin an ena banner sen hnuaya Burmese script le Chinese character zi ani Brigade 611 sipai then khat chuan bai pui thlak ma hian drone mangin an drill ni in BPLA thupuang tu lin chuan a soya rebel ground troops te hian drone manga bai an ni hnuwa bai puyan thlak fo thina ha hian tan chuan in ti chak tharna game changer ti in Karenni Nationalist Defence Force KNDF roi tu khun debu chuan a soyani tuna chuan Thailand nen ram ri then khatte an thunun to a an tholok hle bok ti in a soyani in ram na nget jok nei ani chuan nam sipai te hi khoi hmuna po an tho chuaka junta hian an mani an kol tu tur sipai chakna nei tlem hle ti na ni ti in Asian Development Bank Security Council ramridin mun chungchang ziak tu zu jiang ming chuan sai foreign drone expert te puina mangin nam sipai te hian bai pui thlak na hian drone manga thlak chi bom sing ni sanga chuan manga haiwang hian nam sipai fighter te hi an chak hle a junta sipai te hian an tran na mun chuan chua sa na ngai tin mingaung hlain chuan November thla kha na sai Sri Brotherhood Alliance chuan ramdang mithiam an mangem ti chungchanga thu chua siam turangen na an dong lawani heng har satna te hi omma se Myanmar sipai Southeast Asia sipai lian berzinga mi hian sumle pai tam takanaya ingtikong poin ne na chang turin thuthlukna an siamani ti in non-profit international crisis group a senior advisor Richard Horsey chuan sai khati zong khanile phot se video dot leilo hak le don nia